Ljudi moji, danas sam se probudio ovdje na ulici i ne znam šta ću. Znači, probudio sam se na ulici i dočekao me ovaj ovdje. Okay, we should either record or... Ok, ne smijem upast definitivno dole. Ok, moraš pratit ovu. Aha, moram pratit ovi. Ok, ne smijem past, dobro? Ok, hvala ti. Znači, a on me odbacuje. Ne znam ja. Što je ovo? Moj tajmer. Nije ovo baš neki tajmer, ali... Ne, to nikakve veze. Joj. Ne smijem past. Oj. Joj, to. To. Ovo je checkpoint. Što ne reče da smijem ovo? Evo ga! Šta je ovo? Doktor. Ok, moramo ući u ovu bolnicu. Oh my god. Ok, uđu u bolnicu. Evo. Šta ti? Oh no, the doctor is trapped. Oh my... Čubre, jedno pokvareno. Ok, moram naći način da se izbavim. Ok, ovdje me zatvorio. Vidi majmuna zatvorio, a ti tako, jel? Dobro. Dobro, pa ćemo mi da vidimo kasnije. Moram naći način da pobjedim. Što ne reče odmah? Da si rekao odmah, ja bi odmah ovo uradio. Đubre, jedno majmunsko pokvar. You think you can escape me? Let's see you try. Ok, kao ne možeš pobjeći od mene, samo probaj. Probat ću. Probat ću. Pa mogu pobjeći, brate. Mogu lagano pobjeći, brate, zašto sam pro. Ok, nema što odmah ovdje skočiti, sam dobar. Znači, đubre me zatvorila ovdje u ovu... Ovdje i ja moram da pobjedim. Ovdje ne možemo zaključano i ja glasem. Nisam tako igrica laže. Dobro. Najbolji ko sam dosad igrao. Ok, pazi na... Oh my god, pazi na ventilacijski fan. Šta sam rekao? Na fan od... ventilacije, ne znam, neki spajs. Dobro. Ja. Ne moramo birat pravi, stavim da vidim da li je ovoj... Aha, moramo birat pravi, dobro. Nisam baš najbolje razumio, ali nema veze to sad. Znači moramo birat pravi ili ne pravi. Da vidim sam da li sam ovo radi. Trebaš ovako. To. Ne približi. I ovako. Ok, ne radi, definitivno su to fiksali, tako da... Definitivno to ne radi, tako da... Samo ovako. Znači ovo. Onda ovo. Onda ovo. Onda opet ovo. To je profesionalac. I gdje sad? A, ne može. Što ti kažeš? Šta kažeš? Ok, ovo definitivno ne izgleda dobro. Oh my god, tako je svuda. I ono ti ne da da pobjediš. Ok, ne smijem pirući staklo. Kako to može staklo ubost? Staklo je može samo posjeći. Ali Roblox jednostavno, Roblox logika, staklo se može ubiti. Da, Roblox logika. Tu. Joj. Kako alarm. O, ide mama. Ide mama, exit. Aha, ne može. Ne može mama ići. Joj, pa šta je ovo, čovječe? I kosturske glave. I checkpoint. Joj, gdje se treba da idem, ne može vamo ništa. Što kažem? Ok, moraš da pređeš ovo bez da upadneš u lavu. Dobro?
Ja sam pročitao onaj dio, ne smije, moraš da prediš ovo, a ne smiješ da upadneš ovo. Ja sam to pročitao, onda tek kasnije dolazi drugi onaj, što drugo priča, kažeš, a ne smiješ da upadneš ovo. Niko nije kontrol, ne vezi. Uglavnom ovo je easy. Da evo ovo je alarm, mogu isključiti, ne mogu. Tu. Ok, za sad, iskreno, izdija teško. Sam da. Dobro. Dobre. Ok, checkpoint. Ok, sad mogu ovdje. Nemoj da padne. Ne! Budalo jedna. Vruća. Vidi ovo. Aj tu. I sad. Aha. Dobro. Gledaj, gledaj. Dobro. Tako sam, ali igrica mi je oprostila. Exit. Tu exit. Kon se penji. I logično u svakom obiju ima ventilacija. Ne bio obij da nema ventilacija. I naravno ima lavirint. Jer što ne bi bio lavirint? Da mi reci. Vidim, ima sad dvije. Koju definitivno ne treba. Ali proba tam desno. Ne mođi sad desno. Sam da provjerim da ovo je, neću. Znači... Ne može kad malo duha, kontaž, gdje sam, evo. Ovo me duha i ne mogu, ajmo vamo. Gdje više ovo vodi? Gdje više ovo vodi, koliko je ovo ventilacija? Evo ga je ovdje. Šta je ovo? Vidi gdje je ovdje. Vidi ovo gdje je u ovoj. Vidi ovo gdje je u ovoj. Fjoks. U latici. Vidi ovo gdje je. Ne ide više. Idemo ovdje. Dobro. Izgleda da moramo ići ovdje. Kad me ovo odigra, možda nekamo skakat. Nije me idemo. Vrati snimak unazad. Ne. Ovo je užasno. Aj sad. Aj sad. Sad tamo. Ne tako budalo. Nego ovdje. Tu. Ovdje. 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 Tu. Može ovdje da reci mi da može ovdje. Ok, čujem da tu ne treba. O ne, moraš skakat po ovnu, dobro? A upad se dole toksik. Aha, dole je kiselina. I ona... Šprica, šta je već? Nebitno šta je bitno da ovo pređe. E tu. Ovdje ne može. Ja gledaj dole kiseline. Rekao da su ovo kiselina, rekao bi da ovo nešto drugo. A da ovo ima samo nešto drugo smeđe, ovo. Vratno što mislim. Ovo sad, brate, nije to, nego ovo je neka kiselina. Tako nešto ovdje ne može. Htio bi ja ovdje, ali ne. Ovo je ono od šprici, dobro. To sam skontuo. A, piraš pravu. Dobro, možeš pirat. Opet, to. Nisu luda stave 3 na istu. Ništa, znači ovdje. Ovdje. Onda ovdje. To.
Luđi, joj, ne bi ja išao tamo pravo. Kako da prođeš? Ne, ovo je stvarno nemoguće. Ne, moraš sam... To je moguće sam... Ovako otići. Ne, nisam tako. Pa čekajte. Tu. Gdje sad? Šta je ovo? Bože. Usta. Prozdrav. Uja, bin. Oh my god, pojao me. Zločesti doktor. Ok, moram definitivno da pobjegnem. Dobro. Logično, obi ne bi bio obi da te neko ne pojde. Da. Ne bi bio obi da te neko ne pojde. Dobro je. Ok. Checkpoint. Mislim, no. Dobro. Dobro, shvatio sam da tamo ne radi ništa, tako da... Ej. Reconnect. Šta ba reconnect?